utang. 20 wa gyud gidatahan, unya sunod nga panagkita imo pa man jud gipunan. Oh yeah, dito miabot nag-25 usa nagpangalot nako, unya nang huwam na bugsing ko kay palit sigarilyo. Unya 30 nay imong balance, imo panggipunan 30 pesos na pud say sinta na tanan. Pero mi respeto lang ko kay ang imong sulti ipalit og bugas ang imuhang 60. Usa obligado jud ko, pero imong sulti ka ng imong 60 waray 2 kilo. Yeah, 20 nahimo na nga 60, mihangyo pag 20 na unsa na kini miabot nas 80. Unya duna na kay 80, ipalit na dito paras paniud ko aron di mapas mo. Pero imbis mo diritso minghapit og tong it-ot sinta na kurot patayng adlaw nimo. Busa nagpamii jud ko pag uli sa balay giaway sa asawa gisugod pa maylo. Oh yeah, 20 raman tong imong utang, sa akong pamiit ang utang nga 20 mahimong 100. Oh 20 raman tong imong utang, sa akong pamiit ang utang nga 20 mahimong 100. Raman tong imong utang, 20 wa gyud gidatahan,